Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Shisngi hadin baka kasi Student Union Laban Circle, kaladep Shna yaka weka Ïing, ha Maxwellton Estate, kabahap ha Kenstress, Oxford Hill and Rilbong, kabadan harut surok, ki Samla Pule bat ki Longïing, ki Baduk, ki Lawan Shakmat, baki Kwah bansa ha ketika Ïing, badang syudap Shna. Hababut dia ni kene layok banyakran bat Presiden ke KSU Laban Circle, Ruben Najar, ule thuk baki ladan ki Samla Pule bat ki Longïing, ki Baduk, ki Balawan ban pan bansa ha ketika Ïing, Henry kum ka seng ka hap ban da bishar chua ban ai ban phasa bat kandang Shna biang yak Ïing nang ni Shakmat. Ule thu bahaga jinga kendu bat ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills haka arpau khandai tarik rempang arja arpau saw. Kalaya thu bakamdan ki thup kerteng jong ki Ïing ki barjala ki basa haka tega jaka namar ka hap haka land revenue Henry kala kular bakan tho shithi syakatanat municipal ban khangno ban rimasi namar ki pentuat ya ki jabo syakiwa. Ulaya thu baki don palat arpau tali ki Ïing na ki henyo pau tali ki basa haka tega jaka sorkar ki ba im da kabari masi. Kumbangila dawa be tuka si kajing kendu jingi kumbangila buha dorkas kata hi ni la ong bipan dipan kendang no ikini ki basa be ai tentu tena kalian di sila pen pau ba kirang namar ba kadang don ka ki ara kimpat Laban le ban kendang ne ban be iki tena kalian jingi ong bit ba Laban ai daw tang hakabali badan ka kes namar ni perkatung ijingi ba ka pos ko tang kharai shakarai te kumnum Laban bunum Laban le ka sakai balong kebelingo kolong ba hadu ka ki kulit ne ka DC office ni Camden Records jong kibri ki basa hantu kani kalong awe ki ba smoothing namar ba lara Camden kanun ka influx mechanism ne ka DC ki kumte basa hantu tada ja diri ki bri ka kumnu bansa hantu rungi tara nakali anjing ibu kata kini nailang DC pad issue assurance ngimen kawai yang ba nomor kani ga hap sapo ka chokolan department di revenue and land department tikin sa pa sa idang pan report nong tu but ka immediate action min chementa kalong no ban beng shwa ekitu ki bri bari masi na ban numsha ban ri masi shwiki ban permi ki ban phai ka silong municipal board bagi ban kendang no bud deki Pia perbujurip mapi kumba kanu Ïing bari masi. Ki bari masi ki don kumba arpu Ïing kot kila bun arpu Ïing kila don. Timut kali niat nomor bang la pet to Ïing kita tiki lama kila bot pahap kitu kumnilai na kumno pihap ban bu baik tu ki bana atau macam tu Ïing. Ki bana se em ka tu tadi tang jing idang ka tu di jing sa jing menden te ya ka banta ting idang bu syakum tu te sapet pat ba sahab an no yo ki jot ki kumni kum tai pat. Jadi ba pila bana tu ong baladon ki bahasa ya bakwa Ïing tikal don em ki ba NTPP ba kwa bahasa tu. Kila bun ki beri ki ba wan sakmat ban pan ban i ban panjing ora baki la ban Shna ki Ïing tu ni sar ki bun gut hi la ya fun te na kalian juga ni sa persang sapet kum do ban le tinggi si banwan em kidan ki Samla puliru ki bawan polisi ni kidan tu ki bawan ki Longïing ki Baduk ki kami bawan ki Baduk i bahasa kiwi ki cakapat ki bang bar lagi yo cakas ni kit kam so kumen kibun ki ba kun Oke lah buat mo. Pon Temut pin sa bishar la yano pinai nam tak tu ka. Tak tu yang mabli chu. ingin saya lihat kat bala nak kalian ngejungi. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center